Hello everyone! Kumusta kayo? Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod kini kabsat dado sa napud no nagan tintay ipatangatang drama. Nga makablawa mampay na Josephine Sabado dita Santiago, Ilocos Sur, Jovin Billy kani Rogelio de la Cruz, kan Lynn Bravo. Kastimanti ko na ni kabsat dado. Dear manang biyanang, may papani ti anak ko abalo ti pagtarayan ti padramak kan ka. Nagbabae ti manugang ko idisan pay anatay, kat mismo pay ako marida. Nariga ta makalipat anak ko tauray na tayan ta asawa na anang gulib kan ko na, kas la presko lattay ti panunot na daydi ngay naramid ta asawa na. Katap na nalawag kan ka ti amin, rugyak ti agsalaysay. Oy Rosing, buludak man jay blender yo. Ah? Ay, usarak kumapay no madamdama, Mari Ibiyang. Ngam na isublim adagos, sige, ipabulod ko. Apay, imot mo ti blender nga ginatang dedi Rosendo nga asawak. Katno ginatang na dedi nga blender para kanyam. Han ka nga makalibak kanya, Roseng. Ta nakalista amin nga ginatgatang na nga gamit mo, ide kabit na kapailang dyan natayan nga asawak. Ha? Ipabulod mo, ano haan? Ay, sige, bulodam nga rodan, Mari Ibiyang. Nay, anya manon day tan sangput mo, Ibiyang. Nagbulodam man ditan. Hangko nga binulod dato'y tatang. Adakar bangak nga makiusar ito'y taginatang dedi Rosendo dato'y nga blender. Ha? Garanggan diyang dedi nga Roseng. Agaw iti asawa. Traidor nga kumare. Ibiyang, natayo day di Rosendo nga asawa. Anya pala ti pagsilusam kat nabalo ka nga ruday. Bastahan ko nga malipatan tayo naramid da diyang nga Roseng. Agasam data, iso tinapnapanan iditi sweldo da di Rosendo. Ado ti ginatgatang ni Rosendo nga gamit na. Iso nga makiusarakmat, taasawak tigi matang kadagijay. Anya? Lipate mo na ita anak ko. Di ka gimulay tigura ta mali ti kasta. Si kamot laeng ti marigatan. Ay, basta, nasakit lang ta tinakam ko. Traidor da diyang ako mare, awan babaen na. Ibulgar kon to pa ija asawa na ti sigud nga aramid na. Di mo aramidan ti kasta anak ko. Riribok laeng ti parnuayan na ita. Sapay kakaskasar dalaeng iti asawa na. Ay, haan nga kamkamali da diyang nga Roseng. Tano siyak ti masuron talaga nga ibagak ija asawa na ti palimad na. Saan man na tila aramidam? Di mo riribukin tinapintas alinangan da iti asawa na. Agparbeng ka kumahaibiyang. Ni kumarim sama di limabas, Roseng. Ah, wen, ni Mari Ibiyang. Apay nagsakit ti panangkita na dito balay itay limabas. Nagtadamdi ko silap na. Ay, kwa, style na laang dayjay, Fred. Kasdi at talaga ti panagmatmata na dayjay ako, Mare. Kaslaad da ngamin kagura na. Awan, kasdi na laang dayjay. Ngam nasingpot dayjay ako, Mare. Kas makita mat, kanayon nga umay dito'y balay. Wan nga raw. Tila mabulbulod na no umay dito eh. Kasdi kami nga agkumare, lakay. Agbinbinulod kami iti gamit. Data. Nay, anya day tay karkarton mo, Ibiyang. Dato'y man blender. Nakita nga minti presyo na ijemol. Nagnginamat gayam dato'y. Apay nga karkarton mo. Isubli mo. Masapol pa lang ay karton mo nga isubli. Ay Anya nga isubli nga ibagbagayomat. Idulin ko tanangin na dato'y. Ha? Anyo nga ibagbaga nga indulin ko Ibagak tulatan ka ni Rose nga nadadal. Kat imbel lang kon na. Anya? Ay sana nasaya at ti kasta nga aramide manakaw. No binulod mo, isublame. Di mo tagikwaan. Kat kwarta mat dadi Rosendo tinaigatang idtoy. Asawak tinanggatang idtoy. Wen angam inted na dayta ken ni Roseng. Bay-bayam ka din. Di mon almanay na nakaw. Han! Siyak nga ro ti original nga asawa.
Siyak ti rumbang nga mang tagyakwad to tatang. Ibiyang, Inutakit di nga bunagan amin dagijay ginatgatang ni Rosendo idi nakalista dagijay ginatgatang nakat. Ta pinalutpot ko amin dagita kanya na idi. anya, Iso nakit din ti may ranon. Sapay nagngingi na gayam dagijay ginatgatang na idi. Bawiak amin dagijay ngayon intad ti asawak. Tanuhan, ibaskag ko kanila kay natibulok na. Buludak man pa di rice cooker yo, Roseng. Ha? Us-usaran mi mat di rice cooker mi, Mare Ibiyang. Rice cooker tayo amin da jay, taday di Rosindo tinanggatang. Apay, takunam, hangkong amo. Amok! Jay, 10 cups nga rice cooker da jay. Ha? Sige, ipabulod mo, tay subliak to no makaluto ak. Isublim nga rod adagos taagluto aktumat anya. Wan! Sige, ang kalanan. Wan gayam. Jay blender nga binulod ko, hanmatan nga aganandar. Impa-repair ko pa yang kung namat jag re-prepare nga han kanon nga ma-repair. Pinarigat mo samat ngamin. Saan mat unay us-usar day jay? Ay, sayang nga rod na dadaol. Sapay nangina day jay. Ay, awanan na. Imbal lang ko, tahan matan nga ma-repair. Sige, ang kaalanan di rice cooker tan buludak matbiit. Mabiit laang nga rod. Taikatak ti kargana. Maala, sumrag ka pa'y Ay, ihanan. Urayan ka nito yan, tiri daw. Apay ngamin, arwamom da jay a babae, anak ko. Di mo ngamin itad amin abuludin na Paayom mo't sagpaminsan Narigat mo't nga rod paayan da jay a tao na nang tamang riribok mo't. Pinangtaan nak namin. Ano jak itad ti kayat na. Ibaga na kanukin ni Fred nga asawak ti may papan iti napalabas mi iti day di Rosendo nga asawa na. Apay, no ibagam ngamin kin ni Fred ti may papan iti day ta. Ipudnum ti amin kenkwana, tapno awan ti pagbutbut ngam. Mabutengak nanang, kun mabainak iti asawak. Amangan ngamin no bumaba ti panagkita na kanyak, kat amangan no maupay kanyak, kat sinaan nak nanang. Ay na anak ko, no talaga mo't lang ay ayaten na ka ti asawam. Oray anya pa'y tinapalabas mo, ayaten na kantulat ta. Saan nga umdas dagita apakaupayan na kun ka? Basta mabutengak nanang, iso asaanan. Wan ngempas pasurot ka kadilatan iti dayjay nga ibiyang. Awan agruam dayjay a babae, anak ko. nangalaam manan iti day ta rice cooker ibiyang. Binulod ko ken ni Roseng agasamet data nga ginatgatang da idi. Kitaan nyo quality dato nga rice cooker. Dato yung matje brand nga nangina. Damot rice cooker ta. Apaya bimulod ka pailaag. Pakinabangan tayo mati na ipundar Daddy Rosendo Apay day langkit din nga Roseng te makinabang. Ay, aday ta kamanin ako nak. Sarde nga man ti kasta nga aramid mau. Di kalaag bain. Kasla kalaag bibisino ni ti kasta nga aramid. Basta baybay anda kadi. Adu pa iti buludak kanya na. Bulodam, wano dawatam. Bulod dawat mo nga mencar aramidam anak kau. Dakdakal nga rod ti karbe nga kadagito nga kagawaan. Tasyak ti legal nga asawa Daddy Rosendo. Naglalay nga da nga Rosengay. No tagikwaan na dagitoy. Awan karbengan na nga mang tawid iti naipundar Daddy Rosendo nga asawak. Siyak lang tada karbengan na kadagijay tatang. Awanon, saan manon ang naisubli tay rice cooker tayo nanak ko. Awan paglutuan tayo itiin na po'y. Agluto tayo pa'y laang ijay burner, nanang. Gumatangak to laangan iti sabali. Apay ngamin adi mo sublyon. Kukwam mo day jay anak ko. Saanin nanang, taamangan no pamkwatan tumanan ti panagpungtot ni Ibiyang no aramidak ti kasta. Agruam mo day jay babae. Kaslasig siguro ang mga ala kadagiti kagawaan tayo dito'y balay. Ipabarangay tayon san? Ay, saan ananang? Saan tayon apadakkilan da ito abanag?
Ay, nasingpet ka unay nga minanak ko. Iso nga isyi-isyan nakalaang dadya babae. Ay sungatak santiawanan bain. Dila agbain iti kasjay ngar aramidan na. Baybay anyo, nanang. San abale, taitid kula aming kankwanan dagiti ininted idi ni Rosendo tapno sardengan nakon. Anya, ay, alagarod May mayat siguro nga agpaiso no kasta ti aramidem, tapno sardengan na kan dayjay a babae. Ada ni bakat mo, Fred? Adam at Mare, ngam ada ijiban nyo, agdigdigos pa Sumra ka Urayam amalpas ni Roseng. Agyaman na ka nga rod niya. Ay, umay ko kumaalaan jay washing machine nga binulod na idi. Ha? Binulod? Kukwam da di a washing machine, Mare? Uwan, kukwa may iti da di asawak. Nabayagan ada jay nga ada kanya na. Iso nga umay ko man sublian tani o sarak man mat. Kasta aya. O sige, urayam nga rod biitan di asawak, Mare. Agyaman ka atadyak imbag at agpaiso iti asawam, Roseng. Imbagak nga binulod mo lang ti washing machine. Hangko imbagbaga nga ginatang da di asawak da di nga inregalo kanyam. Ha? Sige. Alaan mo ti washing machine, Mari Ibiang. Talaga nga ala ka. Haanan nga bulod. Subli akon nga talaga. Sige, itid kun. Kan uray dagiti daddo maaginatang day di Rosendo. Alaan mo. Katwa na! Naimbag man ta nakarik na ka. Kasta ko mga talaga ti kayat ko nga ibagangam medyo mabainak ngay. Uray kasano kat adamat latabain ko Ngam, anya nga dagiti itad mo. Sigurado ang mga kompleto ta nakalista dagiti intad da dila kay ko kanyam. Alaan mo ti washing machine. Air fryer. Napuskol a kurtina. Dua a kutsyon. May sa a cabinet. Kantay TV. Ada pa'y sa laset. Apay ti kunamhang ko nga ammo. Kwa. Siyak tinang ituloy anang bayad iti dayjay, Mare. Tahulugan ngamin. Binayadan la day di Rosendo ti down na. Ngam siyak tinang ituloy anang bayad. Numanotin down na isotated mo kanyak. Ha? Apay agreklamo ka? Ha? Ay, sige. Itad ko, Mare. Kanjay duwa nga dadakal nga timbakan plangga na ayan dangay. Adda ije paglalabaan. Sige, alaumpay dagi jayan. Tapno malpasan ti saritaan Mare Ibiang. Di kalaagbain iti kasta nga araramidam. Di mo palang aron inakukos amin na kagawaan ni Roseng iti balayda. Binaklay mo kuman apat iti balaydaan. Kita ak nga ro jay bubida dakat. Kasla na baliwan. Wartan sapay ni Rosendo ti inusar dayjay. Ay, naawan di talista di mo almanain. Pati na ita bububi na pagintirisam. Masursurunak nga ron iti dayjay nga babae. Jak malip-lipatan ti panang gulib ti asawa kanyak. Gapu kanya na. Lipat mo na ita kunak lang aruday. Natayain ti asawam. Nakiasawa mo tan ni Roseng. Ang musika, di ka pala makamove on. Sana bali ata na alam mo't amin ay nakagawaan ni Roseng ang ginatang day di asawa. Makalipat ka mo't sigurawon. Hangko nga ammo. Kumporme tatang. Ne, mayat mo ti iinuman nyo ito store. Kamat ibya. Huwag may kachat. Agsa tayo, Mare. At na, nabayagan nga hanak nga nag-shot kat. Ay, anyat pulutan nyo itangay. Agduduma, Mare. Agorder ka itinumam no kayat mo, ta bayadan men. Agpaiso. Sige man nga rod. Diyan unay nga napait kayat ko nga inuman. Sige, Mare. Mangalakan iti inumam. Namunakpay, mga paray, tanay. Maulawak mo tayo. Nasubrak santin naginom. Agawid akmatanta, nabarta kakmatanan. Ha? Agawid kamatan, Mari Ibiang?
Katuwa na pareta na barta kakmatan. Agkuyogtan nga agawid niya ta itulod nakman pa ije. Balay me sa kanto agawid. Ha? Ay, ikaw mo na. Ay, talaga yan. Wala, mapantangarudan maray. Agyamanak iti panangitulod mo kanyak pare Fred. Ngam sumrak ka pa Ha? Ay, sana maray. Agawid akong tanay. Rabi una yan. Oh my kakindi. Di nakikuyod maray. Agawid akong. Ano ti man nagdakdakas itan nga panawan. Baka makasalaw ka iti hold upper. Wano kidnapper. Iso nga maturog kan iti balay niya. Agawit kanto no para bangon. Ay, sige. Dito yung arudan salas siya maturog. Ay, ihaan. Adyo tila mo ito'y. Ije kwartok ti pagturugam. Kalablaba dag ije ulas kanpungan ko. Kanja ap te kamak. Nabanglo dag ije. Umay kain. Hangkang agsasao at baka mangagna ka ni tatangko. Agsinin niya talaan niya. Itan, maturugtan. Kasta, ag-ida ka, Fred. Dumundan ka ito'y, Nag-adayaw ka matkanya. Huy, hangka pa nga maturog, Fred. Ag-istorya tabasin. Fred! Huy, agmulagat ka, kita anak mat. Fred! Ibiyang, apay adi mo inseratiri daw idirabi ay. Ha? Asino takadwam di takamam? Ang kayo nga natagariman, tatang. Ay, mariing dato kadua. Asino na ita nakatalikod na kadwam? Asino na ita alalakay? Doobiyam? Nakunakan ka amang yawid ka iti lalaki dito'y balay. Kat dito'y paisilid mo ti pagturugan na. Tangiwati ko nakat. Ngalaw kayo mat nga. Yang kayo man ijay. Mabiit man lang. Ha? Di mo't Fred dahil tao yung asawa ni Roseng. Uwan. Anyati kaya't asawan dahil tao yung ibiyang. Nabartak kami di rabi kat simurot mat kanyak nga nagawid. Crush na kano ngamin. Anya? Ay, sana mabalin dahil nga aramidam. Pagawidam ni Fred. Mayat pala ang matiturog na. Ang kaya ko di ijay. Handak man nga pakibiyangan iti kayat kong aramidan. Si asawa na itatao. Mismo pa'y ako marim kakin asawa. Kat! Inagaw namat ide kanyak Daddy Rosindo Ha? Ay, aday ta ka manay. Di naksukiran ibiyang. Sana sakti pagpungto time. Basta awan bibiyang nyo kanyak. Rumar kayo kay dito yan. Darasan nyo. Roseng balasang kau. Pangasaim. Sumurot ka kanyak ta in kayawid di asawam. Ha? Apay tatadado, ayan ni Fred. Adda iji balay may balasang kau. Tulungan ako matap no sana mailaw ang asawam ijay anak kau. Ha? Anyat kayat yung asawan, tata? Traitor kang asawa. Nako, awan na mo kiti bagbagayo. Awan relasyon mi ka ni ibiyang. Ay, adda mata. Han mo nga ilibak, Fred. Tanangam ti panagsasaw mi ibiyang. Tamabalin ka nga idarom iti kastangar aramidam. Ha? Rosing bakit? No naturugak man iti balay da ibiyang. Day takit gapo ta pinilit nak, tanabartekak. Ngamkit di, awan na pasama kiti nagbatan mi. Tanakaro ti bardak ko. Ure nalukay nga arakop, awan na pasamak. Agsasao ka ka di iti agpaiso, Fred. Wen Rosing, patinak ko ma. Ibiyang, ibagam ti agpaiso iti asawak. Pangasim, di mo dadaulan tinapinta sa alinangan mi iti asawak. Ala, uwanan. Awan na pasamak iti nagbaatan ta. Awan relasyon ta. Isungar aramidak ti kastoy.
Takayat ko lang ay parik na iti asawam ti kasi ti parik na kanya kay di. Idi si bibiyag pa lang ti asawak. Ha? O anya Roseng, ready kan? Nga maamuan ti asawam ti nalidam nga palimad mo. Imposible nga han nakapailang nga sinaan no maamuan na nga kabit na ka ti asawak idi si bibiyag pa lang. Awan rumbang apagbut nga. Taimbag akon kin ni Fred ti amin. Ha? Wan mare, ammo kon ti may papaniti dayta. Kat napakawan kon ti asawak. Kat uray anya pa tinapalabas ni Roseng. Ay ayateklat ta. Awan tinagbaliw kanya. Pumanaw kayo nga rodan. Adula amin nga ibagbagayo. At si Karoseng, hangkang agdanag. Tawan na pa sa makitinagbatan may asawam. Pagan ano kumamat data nga asawam ngay? Awan it sura na. Si kansa lang tinaylawan kanya na. Pasensya ka, no imbagak ka ni Roseng, ti kaadda ti asawa na di ti balay. Diyak nga binkayat ang mailawan ka, anak ko. Diyak kayat nga napakasarsarita. Diyak kayat ang makabasol ka. Nagbasol lang nga ruden na di asawam. Saita, agbasol ka mag. Saan kumamit din, anak ko? Uwan tatang, naamiris kon dagita idirabi Uwan, bidot dadya nga inaramid ko. Bunga lang dadya ti sakit tinakam ko nga han nga maikat ito'y barukong ko. Syakmat lang ti marigatan no hang ko nga punasan data nga tinartarakan ko nga gura. Inay ay wanak nga minday nga gura. Iso nga di makal kathan nga naikat. Nagramramot pa'y. Hangam, syakmat lang mati marigregatan tahanak nga makaturturog nga nasayaat. Iso nga usto jay, kanayon nga ibagbagayo. Iwaksi kunti sakit tinakam ko tatang. Kat masapul nga mamakawanak. Iso nga kasaok to ni Roseng ta agpasensya kanya na. Ibagak nga peace kamen ta pakawanak kun. Ay, agyaman nak. Ay napakaragsakak na itang imbaga manak ka. Kasta tirumbang. Suruwam ti mamakawan iti tao ang nakabasol ken ka. Tani apo Diyos tupay kat mamakawan. Datayon tulakit din aparswan na laang ti saan. Iswasigay. Inkanto nga rod kasarita jay kumarem anak kao. Naragsakan na kiti kasta unay gapu iti nanggagak iti anak ko. Nagkapyada nga rodan iti kumari nakat manipod ditiin. Nagsubli ti sigod alin nanganda. Kat kanayon pa yan ti panagkuyog da. Aging gay ta balulat tat anak ko tadi namatan kayat ti makiasawa manan. Alakastan, to'y gayam mo no kabsat mo, dado. Alaga gayam di tan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, God bless kada tayo, amin. Manang Biyanan! Hello, papagayam! Naimbag nga orasyo amin. Siyak manan, to'y pagayam yun ni Jenna Almoite. Ang mga kakamakas, manang biyanang. Amang kabkablao kada kayo, itinaragsak ngal daw. Ngayon kay panagbuy-buya, ita ka nito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Part 5 compilation. Isagot mi itagundaway. Dito'y drama ama ng biyanang. Ngamsakbay na, kablawan tay pa da Ma'am Analisa Medina, ni John Carmen, ni Menchig at Dula, ni Kabang Andreas family. Wano, Kabang Andreas family from Imelda Kabang. Kan ni Jennifer Madanga dito Saudi Riyadh. Intay nga rodan danggan ti part 5 compilation. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan!
Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga inday basa ita kani drama kat manipod kani pagayam tayo naglingad. Itinagan apiya. Kastoy man ti kunana. Dir man ang biyanang. May papaan iti asawak ti kayat ko apay drama kan ka. No ada ka barbaro agamit wenno kagawaan ti asawak. Agmalmalem nga aprusan na. Aging nga maumaan na. Banag apangungong takken kuana. Tano daduma ato dagiti maliwayan na nga aramidan. Gapo iti kasta nga aramid na. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na, piya ba kahit? Inikanak ti ulit ko iti sapatos kaw. Ay na, naggapoy di Amerika na itaw. Impaw iti kasinsin kaw. Ay, Anya? Inikkan na ka, wano dinawat mo manayin? katintad na ah. Saan ang mga agdadawat? Ay na, ipadas ko manain. Impadas ko di balay da. Ngam saan akanap na kanang ipadas. Iso nga ipadas ko manain. Nay, bagbagay mo ba? Unya raw. Kaslak bak nangain. Nangina na ito ang sapatos ba kahit? Wana, branded na sapatos dayta ko naman. Imbag man tayo nikan na ka. Unya raw. Imbaga nga mingawan sapatos kaon. Ay na, mayat talaga. Naglamuyawt. Nan, aglisi ka. Tay pagnakman. Ni, Ay na. ingka nga rod partyan tayo manukan at iso ti sidaan tano madamdama. Sige. Partya kaon. Nikat, uksutan pa ita sapatos mo Marugitan. Kastoy na pailaing. Tapno ma-feel kumita ah. Kakaiso na nga itala makasapatos da tao itinangina. Ay na. Anyat ko amaya inero. Bimangon ka manon. Imbis sa maturog kan. Diyak nga ron makaid na amang kitkita. Iti indisplay ka sapatos ko di tarabaw ti kabinet. Kasla kaya't kumanan nga ipadas. Anya? Ay, rabrabi. Di ka makatal na. Ala, maturog kalatan ba kay? Ipadas kumanan to sapatos ka. Ang mga no imilit ki din. Anya? Apay, umilit adago sa yamat. Anyat amok ngay. Ang mga no kimsang. Aday ta. Ay, maturog ka kiting. Maturog ka kadilat ta di tamay. Unay mo dati. Ay na. Mayat talaga. Naglow ng sika. Mayat apang wuking-wuking. Ay na. Ay na. Rabrabi iya pumanagnakan niya kamutan. Naglagan. Maya nga raw. Nagpintas kiyam. Nan, dumundan kan ta agidakaw. Ikatam ta sapatos mo sa kagida. Sanain. Ta malamin ti dapangkaw. Kastaran. Uray ta barbarumay. Sana narugay. Ala, maturog tan. Iya, mapanak man ni ilay. Aday pawit mau. Ne, itaman pa mapang kay ilay. Apay, anyat gangarami jaya. Awan, inakla pumasyar mo Nabayagan na jaknap na pa ni ilay. Anya? Kaya't mo man lang ausaran ta sapatos mo, isot amaw. Sika, mo't baybayan nakla ka day. Palugudan nak ka day. Day tala makasapatos ang itinapintas. Kanangina. Ay, imbes ngayon kagsibog kadagiti mula tanatang. Bay ampay day ta sibog-sibog. Baka todo mo lang maramdama. Kat, agsapatos ka mapanagsibog tapno mausar mo lahat ta sapatos mo. Saan na? Marugitan mo't May ano jay ilay ti papanak. Kun inakagpapukays. Tapno da serbi na mapanak jay ilay. Nagpintas mo't tarilo mo nangkal. Ay na, inted ni kasinsin mo day ta. Impawit na. No kasta naggapumanan ni jay abraw day tarilaw. Wun adapay kitay may sa arilok ije balay Jak maos-osar dagitit ited jay kasinsin mau. Ay ipadawat yun na kanyak angkal. Ha? Sige, alam day tuyay no kayat mau. Ha? Sigurado kayo angkal. Anya to sa rin yun ngay. Adapay tay rilok ije balay. Kun amangan no agipaw ito manay. Kit agyaman ang arod ano ited yun day tangkal. Makarilowa mo langan iti napintas kin nang ina. Wain. Adtaoy. Kukuha mo day ta kanakan. Mangan kan inero.
iti kapila nakasango iti lamisaan ngam di ka malagaw iti kanamon. Ay na, nagpintas talaga. Ay na, day taman rilomon ti kita-kitaam. Ikatuman pala day ta rilo. Ay isa na, pagurasan nga ron. Ay na, nagmayatay, nagsilap gyam, nagpintas. Bagbagay to'y imak. Ay, itay kapila apangato di ta imam. Netalatan na rilom, tinakaiturungan dagita matam. Mangan ka din. Maragsa ka na lang amin, among bubuya dito rin kahit. Pangalahan pa iti kastoy kapintas arilungay. Libre ko naman. Ninginain ka nakapinpintas. Ay na, ay na, giyaman Ay, sus, ay na, di mo agkanta rilo ata narugit dayta. narugit nga. Pinunasak itay. Dayta ti kagurgurak kan ka. Tano dabaro agamit mo, di ka makaidid na. Kas kalagraraman nga niya. Ay na, kay baybayan na laka, di ba kay? Ala, mangantag. Inero, kumanuti ka. Apa, hindi ka pala maturog aya. Anya turasan. Alaunang terapi ay. Nagmayat at talaga tuwirilaw. Una yan. Ay no, di mo man may turturugan tarilumon. Nagkanas. Nagmayat nga raw. Kita manan ti oras. Nay, Apo, alauna daw. Madamdama, alas 2 tumanay. kastalatan tararami dami tagpatnag. Ganas diyo. Timang mirmira di tarilom. Sapay kumanuti ka. Ay, pumuyat ka mat. Diyak mga ron makaturog ba kay? Ay na, naragsa ka nga mintadalata mo mangmangtid iti gamit ka. Sapay pasig nga imported ko naman. Ay, nga nga oras man ay. Nay, alauna singkaw. Ay na, nagmayat na kitain ti relodyo. Nagsilap. Ay na, ay, dadakgal lagi ito yung numero na. Nalakatimang kita iti oras. Ay, no. Nagmayat na relona siya. Ay, no. Nyamat ti kasto yan. Ay, inak man lang maturog iti sa alasan. Di mon samat us-usaran na ito'y abelt bag lakay. Diyak kayat dayta. San ko nga hilig tiag belt bag? Akar ti padawat mo na Wine, itad kunton kan ni iniraw aka anaka. At dapay dagitay kalugong mo ije kabinet. Itad mo dagi jayan Wine, ikabil mo to iti bag. Ta itad kunto kan ni iniraw. Sige, ipadawat mo ngam tinakadulin laang dita. Sayang may. Ay na, nagganasay. Wow! Kayat ko ada gito'y antay. Nabayagan na kayat ko timadan iti belt bag. Mala, kukuha mo. Nalagda dagita a belt bag. Kan dagita kalugong nangkel mo. Inayon ko. Kabarbarupay dagita. Ay sos, wow! Kayat ko ta usarek no kasi arumara. Sige, alam nga rodan. Mangkita ak tumanan iti sana maususar ije balay. Taitid mintukan ka, inero. Ay na, agyaman na kanday. Ina mambit ije store, tinak gumatang iti bawang kan sibuyas. Naibus mo gaya mo yung lakay. Ay siya kon bakay. Yag mo ti paggatang. Nala nga rod, ingkan. Dahito ti gatang mo. Mabitlaing, gaw atak ti imbitin ko abel bagkaw. Kantay na pintas akal lugong kaw. Nay, apay, masapol pa lang agbelt bag ka. Kitwin na. Anya to sar na ngayon, di mo usarin. Di talay store ti papanam agbelt bag ka. Wan, doray man. Pangika nga ron matigatang kasibuyas kembawang. Sige, mapana kaon. Unay lakit ti asawa ko aya. Naggaras nyo. Grabe. Ang dapay kat atiw nan nga ubeng. Tatunggal at dabaro agamit na. Kanayo na nakasuot kang kwana. Angkel! Biliraw ka na kan. Naggapwam. Di tayo starangay. Nangag ko nga na bumanurbor ang motor di daw. Iso nga, mayak. Motor yun ay ta. Kabarbaro mo, itangkal. Wain ka na kan. Sukat akong di motor ka. Nauma ako niti basit ang motor. Pangusaran yun nga, dahi tadaan ang motor yun, angkal. Awan pang display. Bulod ako ng kal. Katsi ka kukwa mo no kayat mo.
Daan mo't la dayjayan ka anakan. Mano atawon na kanya dayjayan. Agpaisaw angkal. Ipadawat yaw. Wan, pangusarak ngay. Kun amukmud lang awan pagbayad mo. Iso nga ipadawat kaon. Ay na. Agyaman na kangkal. Yes! Adda motor kaon. Ay, jay man motorsiklo ti sangsangwan ni Neron. Isuman ti punas-punasan na ijayan. Ay, Inero, lakay! Pinunasam lang aron itay ta motor mon. Pumpunasam manain. Wan, bakay. No, nadalos sa kanayon. Ay, oo na yan. Di mo man nga tamay turturogan daytan. Pakapuy-puyatam tuman daytan. Urag pinustata. Ay, kud, bay-bay anak lakadilatan bakay. Kakaiso na nga dan motor ko. Itala anak ang motora mo tekastoy. Bumulbulo da la iti motor ide. Ngamita dan motor ko. Uwan angam ne, mabaybay amon dagitay mulam. Tadi mo masipsibuganan. Apo, si Bugakton, masangok aglisi ka tayo nagkuti motor ko. Anya, pangyo na gam? Di ta balay Diyak pa'y nakaramid iti garahe na. Iso ay yung nagkupaylaan, tamang numapukaw. Anya? Uray ta nalinis, mate. Winasingak itay. Sa akong to pinunasan. Ay, ikamla iti tuldanan Anda mo tay tulda dita. Ay, isa. Baka takawin da. Agad, nakatulbak mat. Basta yung nagkaw. Excuse me. Marugitan dito yung ruwar. Ay, oh my God, Pia. Ay, unay ka mata ni Nero. Makapakigtot ka mat. Kay may imasan ti Torog magpapandar kay ti motor dita. Ay, pasensyakan ba kay? Ita lang amin na nasa pulak ti tulbag na. Na-misplace ko ngamin itay. Kat di mo lang may pabigatan ti mang pandar iti dayta. Rabrabi imat. Diyak makaturong nga rin no, diyak mapandar. Irwar mo man ngamin dayta motorsiklo. Anya ka matun. Apay ngamin ayang ada dito silid ta dayta. Sige. Taipan ko ijay kusina. Naglukon. Nagmotoran na rin war dito silid. Uncle, makipakpakaasyak man kada kayo. Di man pala regregalwan di asawak. Nay, apa ipiya? Problema ngamin no dabaro akagawaan na, uncle. Tawan matrab-trabahuan na. Isulat apaprusan na. Anya? Nay, apay ngay akasta. Mabay na kumamang ibaga kada kayo ng kapilitan mo. Tada kayo lang amin timang regregalo kan kwa na, uncle. Sapay ko matamawa tandak. Apay ngay aliwayan na dagiti trabaho na. Kasi na nga ron, uncle. No, dabaro akagawaan na kapapurusan na kanayon. Kita-kitaan na, kan isulat linlinisan na. Mabaybayan na nagitimulan na. Mapuypuyatan pa yan ano daduma. May ramanak pa mapuyatan no kwa. Anya? Apay ngay akas jay. Sapay adupay ko matikunak nga itid ko kenkwana. Ay, uray saan pa'y laang, uncle. Tay suntuman ti pakapuypuyatan nan. Ay, madi ati kastangar aramidin na. Uno, gapo siguro iti gagar na. Huwan siguro, uncle. Angam nalabas mo nga ron. Sige. Bayam, tasan mi pala nga ron nga ikan di asawam. Naglokon na di akaanaka. Jak amo akas tagayam tar aramidin na. Anya, pati motor, kaidan na, lakay. Kaslakastan Tadi nakanukayat nga irwar ije balay da je motor nga inted kaw. Ay, una yan. Isu nga da na panunot kaw. Tapno gumagit man na hindi ka anakak. Anya day tangay, lakay. Rigalwak manan. Anya, ay unay kamutan. Kay bagbagan ni Pia, di mo pa like ikan iti kumpurme ng regalwam manayin. Ay basta rigalwak. Sa bali mo iti regalok kenkwana ita. Ha? Anya day tangay, lakay. Ha? Ni? Anya day tan nakasako, binaklay yung inyag dito balay, uncle. Regalok iti asawam, Pia. Ha? Ala, pangasiyo, uncle. Orisan ko mapailaang. Idulin nyo man pailaang no nyaman day ta. Wano saan? Uraitad yun iti sa balay. Ay, sumadot man ang asawak no marigalwan, uncle. Di ka madanagan. Tana idumduma tu iregalok kenkwana.
Ha? Ni, anya nga minday taaya, Uncle. Arado. Ha? Kita man no di aguper di asawa medyo kataltalunan. Tabaraw di arado na. Piya. Bakay, masapa ka mapan ni talaw. Tayo nakagaradaw. Ay ka mangang kapay jak pa'y nakaluto iti pagar mo sa ranta. Madamdaman taon. Agawid akto no mabisina. Basta nakagaradaw. Tanagpintas niya yung ni uncle ko nga radaw. Ha? Nagsilag. Sige nga ron. Agawid ka no madamdama taw may kapay mangan. Wain bakay. Aradwa kong tayo pagraupan ta. Iniraw. Piya. Umayak man. Ha? Nyangkay. Dumanon kayo Angkal. Iniraw. Kanakan. Adamanin irigalokin ka. Ha? Anya day ta Angkal? Bunang. Nangina bunang day taoy. Napuskol ken natibkar. Ha? Ay na. Ay wain. Wow! Ay nagpintas, ngagpaisaw. Nagsilap jo. Kinadapay gabyon kita amday to'y agabyawn. Nagpintas. Natadam. Ay, maya day to'y Angkal. Eksakto iya garding gaw. Wain, kukwamon na kita. Regalokin ka, kanakan. Ay na, agyaman na Angkal. Thank you Enero, lakay! Umaykan! Malaman! Agawid kan! Likpasag pa ito'y parparas-pasa pa kay. Mabita ito yan. Malaman! Ituloy mo ito nabigatan Unay ka mong laki din ay ako baka mas. Dandanain ba kay. Kakaisuna, baro to'y bunang ikaw. Nagmayang ay paraspas. Ay, ituloy mo na. Ano bigat? Ay, lipas akong bakay. Mabitla na ito yan. Anya? Nakagabyo na, mitinimulaan ta itinatay. Nalawat imulaan ta pa kay. Kin narapak mitin tinaradaw. Kin intong bigat. Paras pasak man ang aking babatalon ta. Nagmayatay. Gay magat ti asawa kay dirinigalwan ti ulitag na iti bunbuneng arado ken gabgabyon. Naragsakanak tay nasikasunan dagiti mula na ket manipod iden dagiti laengan kagawaan para iti kataltalunan ti naregregalo ti ulitag na ken kuwana. Alakastan ti pagayam mo Pia. Manang Biyana! Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat uno pa kasaritaan ngayon tayo drama hitakat manipod kani pagayam tayo naglingad. Itinagan na adona. Kastoy man ti kunana. Di irmana ang biyanang. Napakatanak abalasang. Tawang pailat lalaki amang ikasar kanya. Iso ano ada mama mo ano ma-boyfriend ko. Kasta unay aragsak ko. Tati amok makasawa akon. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Duna, ayan mo. Umay ka man. Duna! Ay na, rimwadya anak talakay. Napanakide. Anya, nakiday. Apay, adan nobyo na. Kada matay si istoryaan na kanyak. Namam na kanoy jay pagpipisbulan. Anya, sino ngay day taan nobyo na? Jak amo jak pa'y mat nakita. Nay, Iso siguro day tati anak ta. ay siya kon, timangilok at itiri daw bakit. Ay natatang, asawaan dakon. Ha? Dati man ni Jimerson, iso ti mga asawa kanya, tatang. Uy, Jimerson, agbliss ka ni tatang ko. Naimbag nga orasyo, tata. Agmanuak man. Ay, kasyan na ka ti Diyos barok. Ala, sumbre kayo. Ay, bakit? Mangisagana ka man iti merienda. Tapag merienda ang tinubyo ti anak ta. Barok. Anyat nagsaritaan nyo ngayon ti anak ko. Dumanon kay kadain, Jimerson. Ay, una tata. Ikasar ko ni Duna. Kahit dumanong kayaon. Un nga rod. Sanak pa ya sigurado no anya nga aldaw.
Ay, sige nga rod tapno mapagsasaritaan ng ti kasaryaw no kaanaw. Tanay, kanayon sa mo ti panagkuykuyog yawn. Ay, una tata. Agpay sawa ka na yon kami nga kuyog. Diyak pa'y mat kinol-kol dit ni Duna. Anmat ngamin nga agpakol dit di anak yo. Ay, rumbang lang abaraw. Tadi kay pa'y mo agasawa. Uwan mat kahit di. Kan may mayat mat kahit di no. Nasa inaw nga idiatan ko iti altar ni Duna. Ay, sige. Ibagang tulat nga ruda no kaano ti dadanon nyaw. Tapno masaganaan may. Yes nga talaga. Ay, apay ayis ka ayis. Sika, Duna. Asawa andak matlangan, tatang. Apay, talaga ang makaas-asawa kan aya. Uwan ata ni, bumakba katakon nga balasang. Narigat to pa tagmay masang agbyag. No mata kayo, di awan to ni kadwak ito lubong. Kahit kumatadjay, ada kadwak. Kahit kano nga rod adumanon da Jimerson nga ay. Awan damot time. Damagak to kanya na tatang. Uy, Jimerson, kano nga dumanon kayo? Urayan da tatang ti dadanon nyo. Uray sa pa'y mat. Apay ngay? Kasla nagbabaway mat ti desisyon ko. Dito nga ti madmadi dito'y bagyak. Ta agbalew-balew ti reknak nga. Reknam nga? Nasabat ko nga min ni Edgardo idi kalman. Kasla nagsubli ti sigud nga reknak. Sigud nga reknam? Kana sino da dya nga Edgardo aya? Nagi ang ex ko ni Edgardo, Duna. Ex mo nga? Padam nga lalaki, ex mo. Uwan. Tapno ibaga kanyam. Sigud nga buyaklak. Pang-uranak tumat ni tatang ko. Iso nga yung karkarigatak ti agbalin nga tunay nga lalaki. Awan, marigat anak mat. Aniya? Pilitak nga ibuhos tirek na kanyam nga madi. Karkarwin na sabat ko ni Edgardo. Na inlabakit di man ang kanya na. Aniya? Anay, apay nga idiya tamat. Anay ko, apay nga agsipat kamat ngay. Kanya nga ti basol ko. No, duwa tirek na. Kasta nga ron ti kinataok. Iso nga sore. Kami nga dumanunan. Narigat mat lang no ipilit ko. Taba ka apatamat lang nga kanayo no ag-asawa ta. Nagsakit ti barokong ko. Kasla matutudok ti 2,000 nga aspili. Ay na, agyaman kakit di anak ka. Tasan kay pa nagkasar. Naimbag at nagpudno adagos ken ka. Impudno nati kinatao na. Naladaw kit din ang imbaga na. Idagin ay naram kami kumapay lang ang imbaga na ti kasjay. No anak nga na ilabi ti perperme. Guston. Makailiw-liwag kan tao anak ko. Malipatam tumulang dayja Jimerson. Kunak no nasara ka kunti mga asawa kanya. Gabsaan mat gayam. Nagsakit na kasoy. Maminduan nga na paaya ko na. Kapilyam ngamin imbag ti pakirelasyonam Dahil tayo sigurado tapno saan ka masaksakitan nakasta. Kasano ay matimang pili ti sigurado. Kaslamat nga may nagpaypayso nga agararamda. Kasla agpaypayso nga labdak. Kasla jayin mo na nga boyfriend ko kuna na nga asawa anak. Hindi kinoldit na katjak nagpakuldit. Bigla nga hanan nga nagparparek na. Ay, kaya asawon day tanak ka. Saan na no alab na ka? Kuldit lang ti kayat nakin ka. Huwag nga ron na. Madyak mata di orawawan. Kakaisto na nga gamang ko dato kinabirihin ko. Edad ko kit din. Tatangnak pa nga yung kasar ti lalaki. Wan, gusto ti araramidam do na. Di mo irok-rok man ni ambit mo. Aging gadi kay pa nagkasar iti mangkuldit ken ka. Nawatap. Wan tatang. Jubileen! Ada ka? Jubileen! Hello? Rimor biti ka nakak? Napani jay store. Anya ti masapul mo kan ko na? Ay, kuwa. Isoblik ko madato'y binulot ko nga sinulit kanya na tata.
Ibati mo, ta I will tell her. Bueno saan, uray ang bitin. Ang sublimat ladagos na jay. O sige nga raw, tata. Uncle na ka ni Jubilean nga bispulain ko. Yeah! Kasangsangput ko from abroad. My name is Fred. How about you? Ay, siyak ni Dona, tata. Balik bayan kamat ganyan. Nagawid at umaya kagsapol iti agbali na wife ko. Ay, agpadatagayam, tata. Oh, what do you mean? Ako, awan gayam, awan. Balasang ka pa'y? Are you still single? 1,000% single, tata. Oh, no kayat mo, agasawatan. Oh, I'm sorry, Agang prangka ngagsasao. Diyak kaya ti paligoy-ligoy. Oh, anya, do you love me or not? Ay, sos. Kwa, aguray ata panunutak pa nga perme. Norumbang nga tangalakay ti pakiasawa ak. Agpanunutak pa'y atata. Good. Adakan ka, ano kayat mo ni uncle ko doon, Napigsapay mat kay di nga uray lumakayan anya. Una, taraki pa'y lang ni uncle ko. Apay, han nga nag-asawa ni uncle mo. At da idi nobya na ngam nagsina damot. May samat na din ang nagkuan nobya na idi. Idi nagsina da, nagbaak matan. Ay, sabagay, awan linakayan kan ayat mat kay di, kaslakayat ko ni uncle mo. Ay kat, adakan ka day taado na. Basta siya, noon niya ti desisyon mo, supportanan ka. Ngam ti makunakat kastoy. Agpinaliyo kayo pa iti ugali. Agamam mo kayo pa anay bag. No kasapulan na makikuyog kakankwana, aramidang. Tapno mama mo manay bag ng kalko. Tang, da kayon ti pagdamagak, tada kayo mati head of the family. Kayat yun ni Fred nga pa kay asawa. Kayat yung auray lakayan. Ay, kadakang kaday ta, anak ka. Si kamot ti mangedeng ta si kamot ti makiasawa. Wan mat kay di ata tang. Kasla kayat ko nga saan. Kayat ko ta ka, kaaduan nga lalakay kat nadungungay. Ngam, kasla jak kayat talakayan. Mano pa yung nga tangay nga tawon ti biyag na. Baka matay nga dagus. Kadagituin a panawan. Saanen alin na kayan ti patay. Kaduan nan ti matmatay abilo fortes. Kita amdi karro batay di tadaya. Nagsapa na balaw. 30 taon na di asawa na idinatay. Kanje kabsat, di kabagis mo iti bunyag. Nasapa mo na balaw. Nasurok mula 30 ti taon di asawa na idinatay. Ay, sabagay matkidya. Kan madlaw matkidya nga napigsa pahila ang ni Tata Fred. Ang maguray ka anak ka. Ay ayatem aya. Saan pa'y matkidya? Ngam baka masursurok tumatlangay nga ayatan. Dona, tangaya kayan ayat tamutin. Kayan sakbaya tulagan tayo ti kasarta. Adda pa ikumpisar ko kan ka. Kaya tumawatan naklata iti likodan ti pudno kan ka. Thank you. Ang mo saan? Okay lang. Ne, anya nga data nga ikumpisar mo, Fred. May saak asilahis. Aniya? Mabalinak iti lalaki, mabalinak met iti babae. Iso ano gasawa tanton, ket adda pa ijay tiyempo ngagpukawak. Mapanag agbirok iti lalaki. Ay, saan ang data kasar-kasar? Manjakun? No kasta di na maawatan, Dona? Saan? Diyak kaya ti silahis nga asawa. Okay, fine. It's okay, Donna. No problem. Ket ag-break tangaroden. Nakapanimid ka man ditan, Donna. Naunag ti pampanunutom, Nasakitan ka kadimanan ka po itinaamuam ko ni Fred.
Sa anak, matid di nga nasakitan. Saan ko pa ilang nga inayat ni Tata Fred? Iso na lang ta masayang anak. Unak no agsimpa akon. Unak no ialtar da kon. Awan matla tagayat. Ay na anak ko. Apay nga tanga kas diay. Si Lahis diya may kadwa nga boyfriend ko. Katata, si Lahis manan diya may katlo. Lakay pay mat nga balik bayan. Puro si Lahis mat namin nga matumtumpong ako nito'y lubong. Ay na, nairanra na siguro Saan mo't siguro nga amin kat kasta? Awan, sa matan tinam na mga makaasawa Dumteng tulat ta dayta anak ka. No talaga ang makaasawa ka, dumteng dayta. Pagam do gasat mo tagbakbakat abalasang, ay ka ano usam Sagmamano datala ko mga balot, manong. Saglalakala nga, daing. Sagkikin sila, ang tabasagmit dati balot alakok. Ne, tultulad ang matiliter este saok. Mangin insulto ka. Hala, saan mo it, ading? Talaga kastoy si Saok? Sawawa mo nakaskang ka? Ha? Panagkunak ading, nagbagay ta? Tagpada ta asawaw ti litos is na? Ni, abay, awam pa asawam. Baruak pa, ading. No kayat mo, kuyuganak, tayo ta, mangala iti sinumar ko. Tapno mamati ka? Singgilak pa ilaang. Ha? Amaw, nagpintas ka man. Agbagay ta. Gwapo napintas ka mat. Bulbul anak samat. Sus! Saan? Di uray lumnedak iti nagtakderak no mang bulbulak. Di uray mapukaw amin ang naglakwak iti balot no bulbulaan ka. Kaya't mo pag merienda ta, ilibre ka. Ha? Kadwa na, pag merienda ang tangay. Di ta suli. Mapanta igigid, ta meriendahan tanto na bati alako ka balot. Ilibre ka man ading. Awan manan ni Dona dito'y balay lakay. Napanman nga ta nagpaaraman Unay matikas ta pa nagsasaumaw. Kasla magbibisin la unay iti lalaki ni Duna. Ay na, agpay sumay. Kanayon niya dya istaw. Nakashort pan pa mapan nag-istambay dya istaw. Sana ipangato iti lamisan tiligs na. Ako namblan display iti crispy pata. Agtal na ka man mo't. Ay madanaga nan dyan naktatanay. Bumakit mo abalasa ngayon. Di na mo lasawanan. No sana makaasawa ka, wa mabalin Agam saan samot nga ija istor ti papapanan na. Yak mo makikita ijayan. Papapanan na nga rugay. Makar siguro iti pagistambayan Nay. Ano. Tatang! Nanang! Lukatan nyo na to rin daw, darasan niyo! Ay. Nay, kasla naragsak mo dyan, nakta. Andaman nga talalaki akadwanan Ala, yung kalukatan tiri daw. Bakit? Di kayo pala nagkasar, agdan na kayaon. Tapno sigurado Iso nga paturog ako ninto'y balay ni Kanor. Ay, sana mabalin agkasar kayo pa. Awam pa urnong ko tata. Agad di uray wala amanok ti mapartay, mabalin mait. Sa muna yunan itilakom abalot, mayatan, basta agkasar kayaw. Kababain mo't atata. Dua manok ti sagana. Aha, katawaan na tayo Agurnungak pa iti pagkasasan me. Wan tatang, basta agdan na kami ng kanya Kanor. No agungat kayo, agungat akmat. Anya! Jubilin, friend, masikuga kon. Ha? Ala, api nga nagpasikugkan kat di nakapay maingkasar ni Kanor. May mayatan ti kastoy, tapno sigurado nga asawa andak. Tano agpakpakiputak pa lang, baka panawandak manan. Anya? Naragsakak to pa ita, may sakton nga mame. Adanton anak me kanya Kanor. Siya kung ti makaamoy ti magastos Kanor. Basta agkasar kayaon, kanido na, tanay masikugain. Ha? Ala, kababain mo't atatang. Siyak taggastos Tayo siyak ti mga sawa ka ni Duna. Agurnungak pa'y. Kanon to pa makaurnong ka kaawan sa maururnong mo. Kahit makaurnungak tulat ta atatang.
Ay, basta. Agkasar kayon. Period. Tungpalan talatan ti kayat ni tatangkotan masikugak mat ngamin ang kanor. Saan nga dod ang mabalain? Apay di ka makaawat. Ni, apay aya nga saan nga mabalin kanor? Saan ang mabalain? Taidarong ni bakit kaw? Bakat mo nga? Kat ni bakit ko Sorry, no jak imbagat agpaiso. Ngam kinapudno na. Agda ka di asawa, kan pituter nakaw. Niya. Nagkasal kami kan ni bakit kaw doon na. Saan kami ang nagsina? Talagang awan babaen mo! Niko! Unay mo agsipat ka la dagos mo. Sipatan ka makitam. Manglukloko ka mat gayam! Jak mo bye-bye an atin ako. Supos tarak Nayunak tinakok abalot tap na masupos tarak ti anak ko. Ngam no kahit mo tagbalin ang number taw. Mabalin tamot latang ituloy ti relasyon ta. Saanan pumanaw kan kanor? Han kan nga kasapulan ni tibiyag ko? Ito nga pumalaw kan! Insang sangit ko ti sakit tinakam ko manang biyanang. Sinersermonan dak dagiti dadakkel ko ta impilit ko ngamin ti kayat ko. Aklunak nakulaapan ti panunot ko gapoy ti danag ko mabaketan na balasang. Ti amok ni kanor ti mangisalbar iti panagbaak ko kuma. Ngam saan met gayam. Ngam uray no kasta naragsakak latamet taaddan anak ko. Alakastan tuy pagayam mo Dona. Manang Biyanang! Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon tayo basa ka ni drama ita kat naggapo ka ni pagayam tayo ang naglingad. Itinagan nga arot. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Biyanang, nabayagan na napasamak da ito'y akapadasak. Aday dibak na nga kumparek. May sa abalo. Gapo ta kinaptan ti agduduma asakit, ti amok kat mabiitan ti apit na. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nay, papanam, arot, lakay. Ay, inak man sarong karan niya kumparek ngagsakit. No kasta ha? Saan pa yan na imbagan niyan taon? Ay, siyempre nga rod. Nagkakanat mo ti rumrumor asakit nan. Manutawon na naya. Katawan ng taladay jay. Nasurok la 60 na. Nay, ubing pa'y magayam. Kunak no nasurok nga itinan. Kaslala kay titsura na Tado nga ron ti sakit nan. Ang katawan ng taladay jay. Sige bakit ta mapanakon Nay kat, apay day tayo ikubag nga igam mo ngay. Anyat kargaray ta. Anyat ikargam. Hey, pangikarga iti ni kumparek kanyak Ay, mumitay. Tunggal mapanak ije balay na. Tila may itid na kanyak. Na, baliktad mait. Imbes asika amang sarungkar timang iti pasarabo na. Tamasakit ket nga raw di sarungkaram. Samay. Ni pari Anton, timang mangtid iti regalo kanyak. Tayo tibak nang. Ngam siyak ngay, nakurapayak laeng. Idi day taa. Idi saan pa'y amasakit. Angam itatag sakitan dya kumparaim. Agbain ka kumamat ngagdawat-dawat iti kumkumpurmi kang kuana Ay, agtal na ka man Mardina. Agdawat-dawat asasawam mait. Agdaw-dawat akayakit saan mait. Isaw, timang mangtid kanyak. Ay, tita ka man laengan. Ay, imbag da nakapasyar ka. Pare Aron. Wala pare. Tanay di kan sa bumayagan dito'y lubang. Uwan nga rod. Panagrik na ka. Mabiitan ti apit ko, pare. Anyat ko na ti doktor mo ay pare. Tinaningan dan ay ti biyag mo. Saan pa'y matkit day ang mariknak. Umadanin ti apit ko. Agkakapsutak pa yan. Diyak unay makapanganan. Gandiyak makaturturog iti hustaw.
Ay, sumilagay makimutong kauna yan, pare. Huwag. Ay, nakakawid ka. Alam tundag iti prutas di talamisan. Kantay da dumakarga ti ref ko. Dagitay tinapay. Yawid monton pare. Ay, huwag na. Ay, narigat asanodan ti grasya, pare. Wan. Ay kasi ka magamin pare. Masyanakan ka. Ay, talaga nasingpot ka, kumpare. Naasi ka itikas kanyak anak kurapay laang. Ay, thank you, pare. Awanan yaman na. Makalakan tupay kit di iti bagas awan bagas yaw. Ado ayat ibagas mo, pare. Ado pare. Ay, sige man nga raw. Tanay, basitan niya bagas, may. Ay, agyaman akmanain, pare Anton. Ni, nangalaan nyo kadag ito'y na iparabaw dito'y lamisaan, nanang. Prutas kas kadabagas mat. Ni, adapay frozen. Ay na, insang padya Melissa. Intad ka no jay masakit a kumpare na. Sinarungkaran na ngamin itay ije balay dagat. Agsakit ko na yun, nanang. Wan, aglalaw ka nun ti sakit na. Iso akim mapsutan. Ni, apay ngay ajay masakit tinangtad kan ni tatang. Imbes nga iso kumatimangtad ija kumpare na. Jaka muay ti amam. Dilagbain. Baliktad mo tararamidan ni tatang, nanang. Un nga roda, awang babain na. Tanda kay man mo, dita nga ginang. Ha, ni, nangag na tayo ni tatang, nanang. Manaku kayaw. Abay, kanyat pagkikita nyo kanya, nagdadawat. Nagbibisay ni tinigalaw, ha? Ay na, sa bali man ti Jarnan, anak ka. Ala, di yun sumbatan. Tapno saan nga dadangag pungtot. Ikanda nga rin dya ka, watan ay. Lukas na kayaw. Di kayo magmagan di tayong sangpot ka. Kanaglaang na kita. Ala, ingka ituloy yung tararamidam, anak ko. Agsina ta dito yan. Agluto ak matan. Bayam asumana o taamam dita. Ne, papanan nyo, tataarot. Indak man sarong karan ni kumparik nga Anton. Silvia. Uwan na. Kagap-gapok matid tabalay na diagsa pa. Talaga gayam nga nakapsutan. Nga raw, nagadumag nga minasakit na. Naimbag matatada kayo nga mang sarsarong karkan ko na, tata. Tane, awan matkadwanan. Noon nga raw, iso siyak ti mga sikasukon ko anan. Ta siyak ti kasingida na kumpare na. Hello, pare Anton. Adak manayin. Ala, agtugaw ka pare. Kahit nagankan. Awan ganas ko amangan pare. Ay, kasano nga rod ang matumar mo dagiti agas mo. No di ka mangan paray. Uraya kun ati papatay ka. Ay na, di ka pa'y matmatay paray. Sapay ado ti mapanawam asanikwam no kasanaw. Ay wag. Asinon tungay ti mang tawid iti sanikwam no bilang matay kan paray. Ay, naitangarod ti problema ka pare. Diyak amo no asino ti pangipatawid ak. Tanay, balo ak matain. Kanawan mo't anak mi dinay asawak. Awan mo't ka anak ak. Tag may sak lang anak. Kan uray na di asawak. Bugbog tungmot lang anak. Diyak mo't kaya dagiti kakasinsin ko ta naglalastog damay. Sanungay nga rodon paray. Ay, gusto ko maano ng asawak. Tapno damang tawid iti sa nikwak. Gamjak mo't ng asawa. Ada tayo nobyak iday. Gam nag-break kami matain. Ay no, bay amon ti ex mo paray. Mangkita kakit di manan iti sa bali
Kaya't mau tayo sa pulan kay ti asawang paray. Adaya may rekomendam paray. Ada! Ubeng ka na pintas. Sinong paray? Elisa, agrubot ka, tada papananta. Ha? Papanantayo, tatang? Sarungkaran tadi masakit akong parek. Kaya't nakakano makita, tanabayagan tayo na ude panagkita yaw. Ha? Alan, ingkag digo sa tagsukat kan. Darasay, tanarigat apayan tikid daw, tidandanin matay. Kaya't nakamakita, iso mapantay ti ayan na. Napanan ni tatang mau Melissa. Rimwar, Tata Anton. Mapan ka no gumatang iti tinapay. Adyak lang pag-arop. Si kagayan ti retrito ti amam kanyak. Ha? Iritrito nga? Retrito na nga asawa ka. Anya? Agsapsapulak nga miniti asawaak. Tapno damang tawid iti saniko ama panawak. Sayang nawan mang tawid. Ha? Dayta, no mayat ka ama ki asawa kanyak. Ngauray lakay akon. Ay, kwa. Uray lakay kan masakit akon. Agdato naklatakan ka, Melissa. I love you. Ha? Kat nakasaghana ak amang ikalay saken ka. Idatag ka iti altar. Kat no kayat nak, pagyamanak, tadamot langan pangipatawidak, iti sanikwa ama panawak to. Diyak kaya teraramidin niyo, tatang. Anya kayo matun. Ipaspasubo dakmat. Na, ipaspasubo nga. Pagsayatam teraramidak, Melissa. Di ka man nagkasta-kasta. Ay, manmanuday tan. Diyak kaya yata ni Tata Anton. Sana balay, tapagbiit mo lang agasawa kayo. Tamat-matayan. Kano matay ni pare Anton. Si Kanton nga asawa na timang tawid iti amin asa ni Kuana. Kun saan na makapapigsa na jay. Iso papilang ti pagasawaan niyaw. Saan nakakaidain day jay ta nakapsutain. Basta man diyak, tatang. Ay, anyat kayat mo. Di gwapo, wawang korta na. Ha? Kitam di kabsat mo. Nakiasawa iti gwapo. Ngam kitam ti kasasad na ita. Nagkutungan. Awan lang aron trabaho di asawa na. Putot pa ila putot. Isaw nga uri lakay ditan. Bastag na may kantaw. Niyan taon ti pakiasawaam. Sa nabalay, tamabalo ka mula dagaws. Di balasang kanto manan nukas ka sana. Nagkuna nga dantaning tibiyag ti kumpare marot. Tsaka Anya? Si katimang tantaning ije kumpare. Ay, unay kan, di ka lamasyan ije kumpare. Ay na madlumot adandanin ti apit ni pare Anton. Saan lang siguro nga imbaga ti doktor na. Ang pa-check at tinaningan danday jay. Anya? Sayang ba't ti mapanawan na sa nikwa, awan mang tawid. Iso nga ipaasawa ta ni Melissa. Kat di namat nga rod kaya. Kayat na. Pilitin ta. Sa pwede bakit abalasang akaaruba ijay. Inton maunaan na tayo ngay. Ay, isan man natila raramidam arot. At daya amat kasta. Masakit lang arudan ngam kayat na pailat mga sawa. Ay, di kumparik nga ron day ta. Sayang ka no. Nawan pang ipatawidan na iti mapanawan na asanikwa. Isong agsapsapol iti asawan na. Kahit, apay, masapul ang mga sawa ya. Mabalin naman nga ipatawid ita sino man no talaga kayat na. Ay, kayat na nga ron ti mga sawa. Anyat mabalin ko ngay. Ay, di mo iramraman tanak mo iti kalukwa marot. Di na nga rod kayat, pilitam kit din. Kayat na nga ron. Mabutang kanyak na jay. Isopat check ngagtungpal day jay. Iti kayat ko mapasamak. Anyat pangadang yakad di so. Bukas na, manukot ka na makiasawa ka ni pare Anton.
Katuanan na, anya nga ron ngay. Kung tandak mo't na dya ko manugot. Talaga? Inaldaw nga ungtan ka ano bilang? Sige. Ibaga ka ni pare ang taon, tagkasar kayon. Basta kasar lang nga. Saan kami ngagkabalay? Why? Tinapatag. Adam ako nang asawa na. Kanadan tumang tawid. Itesanik ko na iton matay. Nay, apay nga da ka dito parangan ni pare Anton, Silvia. Una tawa na kay parangan nyo, tatarot. Natapilusupo ka. Kanya kukuha mo dito ay. Kalpas ko nga nag-inaw ka nagwalis. Siya nga mente para walis ito parangan na tatultulungak. Kaasi nga amin. Anya? Kano maminsan katilot-luto akmat lang. Ay, mabalin ka day. Asa di nga mo nga sikaswan ti kumpare. Tadanton mga sikaso kon kuha na iti mabiit. Ni, asino kumangay? Ni Melissa nga anak ko ah. Agkasardan iti mabiit. Ni, apa nga kasar na ni Melissa kat saan damat nga agnobya? Limit ang nobya na. Kasarlat kurang kadakwada. Kahit kasano pare. Ayaban tayo tayo magkasar kada kayo diti balayaw. Ahuanan tanay, mabanugang abumangon. Sige nga ron. Kasaritak ton tayo magkasar kada kayo. Tauray nakaida kang agkasar kang mabalag. Sige man. Kahit kasano ti gastusin nyo pare. Mano ababoy ti mapartay. Uray sa nga pulo no iso. Ay sos, nagastos una ti sangapulo pare.Ag-practical tayo. Uray may isa lang siguro. Talimitaran tayo mati dumaray. Alam, makaamukan pare arot. Basta mangkita ka ni ti baboy, to bayadak to. Ay, papanam nga ikat kalkalpas lati kasaryo ko ni pare Anton. Agawid ako. Dimot ko na yung apapil lang ti bagasawaan may kanyanton. Una! Hanggang magtalinad ka pa dito ya. Uray sumagmamanulang ang oras. Manjak, kaya't kung tagawid tatang. Igatangan na kiti vitaminak, Silvia, wan. Uwan tataan ton. Gumatang ka iti prutas, kinat-natang. Igatangan mamin nga ipagatang ko. Uwan na tata. Masapo lang mga anak iti osto. Pagpapigsak, Silvia. Iti mabiit. Mabalon ti anak tabakit. Nakasigurado tay tawidin na kinanton. Ay na, day talatisang kaibagam. Taw-tawid, taw-tawid. At di sumat. Nagswerte di anak ta. Ta adun to ti tawidin na asanikwa ni Anton. Nay, Nay, nay. ada tao. Ingkaman kitaan araw. Mabit lang. Umayak man. Tatang arot. Ha? Pare Anton? Nakigtut ka, nakakita kanya-kanya. Ay, puro Diyos. Apay abimbangon ka. Nakasarukod ka matangay. May ditibalay, paray. Ingkar karigatak tatang. Takayat ko makita ti asawak. Ni Melissa kay. Di mo't umumay iji balay. Kwa! Ay, ang mga matumba ka. Ay, ala, sumra ka. Tagida ka. Hindi ka bumangon na atan eh. Di mo't agsakit kaya. Paray. Ay, isti, manugang ko. At dantaning tibiyag, mausanay ah. Diyak itulok kamatayak kadagos paray. Ay, isti. Ay, tatang. Lumabanak. Tapno mananam ko timnas tiyada sawa namanan. Ay na, marigatan ka ngaging maganton. Agid na kakit day. Di ka bumangbangon. Saan nga road? Ikarigatak ti agimbag. Masapula pumiksaak tatang. Tapno madan kapay iti apukaw ko ni Melissa.
Anya! Napanandya anak tabakit. Pimanawan, ta ilumlumungan na ni Anton. Ay, sapay sumanubli dito'y balay. Kunakno ko naman na taningan nagtibiyag na. Kasta karon tiyamo. Ay, na pumipig sa mo tayo. Si Marantamot tani din ang asawa. Agad kasanudaytan. Ora na dyan nakta, di na kaya timakidin na kanantong. Ay, mas dawak mga ta pumipig sa mo tani Anton. Di na pala itulok. No talagang ipanan. Lumablaban kit din. Ay, Nay. isuman nga tadaytan. Tatang, danang, umayak man. Ay, sos. Ingkapastra ka na. Ay, Aw. na problema ti kastoy. Apay kaya kasta. Nakiasawa pa ilangarod kanyak no di nakgayam kaya't akadun na. Kung amin, mabayin sa amat. Ayaw baham ta kasaritak man. Awan dito balay Anton, pimanawan. No kasta. Talaga di nakayat. Kwa, Ay no di nakayat di saan lang. Asino kumamat ti anak mo ay. Apay isulaang ayat ti babae. ha? Anyat kayat mo asawan, Anton? Nasayatan nagawig ka, Melissa. Agsarita taman, anak ka. Noy may papan ka ni Tata Anton ti bagayong. Lipatan yun. Kan isa nagawid tao may kwalaan dagiti kawis ko. Pumanaw akong dito'y tatang. Inakagtrabaho iti sa bali ang lugar. Ay, di ka pumanaw ah. Di daklapdan. Diyak kaya ti makidan na iti diyak kaya ayatan ko nakmat. Isa pumanaw akon. Kunayo ang mabalo akadagos ngam saan matgayam. Yak mga ron ni namnama pumigsan ni Anton, anak ko. Si Marantakit din, hindi nang asawa. Basta pumanawak. Tadan pagtrabahwak. Nabayag magtinasan ngay miimay ni Anton dito'y balay. Araw. Un nga ron. Abang ano agsakit manan. Kasta nga tangag paiso. Ay, indak to man kitaan. Pamangan mo't no na idalitan. Diyak mo't ngamin napanan iji balay na. Ingkanto kitaan Tamang ano yan tinapasamak kan kwa na. Nay, apay asikatin nang ilukat itiray daw, Silvia. Apay nga dagat iti balay ni Anton, Kat. Apay dakas no ada kay tao. Ayan ni Anton. Masakit ka di manay. Aday jelikod. Agbalbal seg. Balbalsay. Apay, naimbaganan na talaga aya. Katuan mat. Apay nga ron nga dagat dito ingay. Silvia, sweetheart. Ay, hindi. Pare arot. Ada ka magayam. Anyan jawag mo ka ni Silvia. Sweetheart. Wan. Ni Silvia itan ti sweetheart ko. Tadinak mo't pagan ano dyan anak mo. Anya! Ay, apay nga kasta! Madya! Ay, agbababae ka matay ng taon! Kahit anyat mabalin ko ngay. Di na mangaro kaya ni Melissa. Di nagsapulak iti sa balay. Anya! Ay, sana mabalain! Pumanaw ka dito, si ka Silvia! Sana mabalit raramidan niyaw? Sikat ti pumanaw pare araw. Tawan bibiyang mukha na kami. Anya! Ang kunay kan, Melissa. Kuyugan ka, tayo ka idarom danton, kundi babae na. Ay. Anya pilot ko kuwam ngay. Ang kunay kan, agbababain ni Anton, isong idarom mo. Nagsaritaan min kan ni Anton dayta tatang. Tagsina nga rod da Anton kan Melissa iti legal awagas manang biyanang. Kat da Silvia kan Anton tinagkatuluyan kat nadanda iti anak. Nasdawak tay di nang asawa ti kumparek si Marantameten aging ganan anayan anagimbag. Katita nakiasawa meten ni Melissa nga anak ko kat adan bukod na a pamilya. No malaglagip ko tinaramid ko iti kalabas kas lalum na dak iti nakaro abain gapo iti kinarupat kwarta.
banag ang nagbabawya kiti kastaunay. Alakastan, to'y pagayam mo, arot. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam arot. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agihaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin.